storms begin to rise, I lift my eyes to heaven, where my hope forever lies. You promise you're beneath me, but your promise never fades. You're the rock of generations, the God who makes a way. I see you moving dead.
Vader, U woord sê waar 2 of 3 in die naam vergader is in ons midde. En ons vergader onder die naam van Jesus, die koning van sy koninkryk, die Heer van ons lewens. Waar staan in die begin van hierdie jaar 2026, verklaar ons Jesus oor ons families. Verklaar ons Jesus oor ons lewens. In elke area van ons lewe, Here. Wat 'n voorreg om te doen die lewe in en deur die naam oor elke naam, die naam Jesus Christus. Want voor sy naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy Heer, koning en verlosser is. En in die autoriteit van hom, Here, van sy naam Jesus, staan ons vanoggend. Ons bring ons hele lewe in U hande, Vader. Ons plaas ons hele toekoms 2026 in U naam, Jesus. En ons dank U dat U met ons is, Immanuel, en dat U ons God is. En die voorreg vanoggend om U te kan aanbid, om U te kan loof, en die naam groot te maak. Dankie, Here. I want to read this over you, this last song. It's all scripture. Listen to this. Just receive this. Just close your hands and receive. Just close your eyes and receive. Open your hands too so you can receive. I declare and I pray over you and your family in 2026. I pray over your heart and over your mind the peace of our Lord Jesus Christ. I declare over your body that by the stripes of Jesus you are healed, and in His mighty name you are healed. I declare that by the power of God's kingdom, no weapon formed against you will prosper in this year, and that the enemy has no right over your life in 2026. I bless you and I bless your family. No matter the circumstance, I declare that God's will prevail. I declare that you are sealed by the work of Christ on the cross. I declare that all fear must go and that victory is your portion. I declare that the blood of Jesus is your protection. I declare that the armies of heaven's angels are with us and our families to protect all sides. And I declare all of this in the name of Jesus for 2026. Luister na die mooi skrif in Numeri 6. Die Here sal vir jou goed wees. Ek sit dit by vir 2026. Die Here sal vir jou sorg. Die Here sien jou raak. Die Here gee jou sy liefde. Hy sal goed wees en jou seën in 2026. Do you receive that blessing? Amen. Amen. Alles in die wonderlike naam van Jesus. Gee iemand 'n drukkie sê jy lyk goed vanmôre. So lekker om jou te sien. God bless you. Welcome family. It's so good to have you all with us. Ons het vir die matrieks gebid vir hulle eksamens aan die einde van laas jaar. En hier staan hulle nou almal voor 'n splinternuwe blaadjie wat hulle opgeslaan word. Ons is super trots op julle en ons wil net vanoggend bid vir julle toekoms. Want dis nogal erg, daar's mos hulle is nou nie eintlik studente of niks nie en hulle is ook nie meer skoolkinders nie en hulle is nou nie meer kinders nie en hulle is ook nie meer volwassenes nie. Kirsten was laas jaar daar, jy weet hoe dit is, jy staan daar op die brief van 'n splinternuwe ding. Asai. So ons gaan vir julle bid vanoggend en julle net seën. Ja. Vir julle toekoms. Amen. Right. Sal julle hande uitsteek dan? Lord, as parents, pastors, church family, we bring these beautiful young people to you. And we know, God, you have gone ahead of them. And you are planning a bright and beautiful future for them. Having gotten to know these kids, God, we know that they walk in your ways. And we are super proud of the adults that they become. We've seen them grow up and we've seen your work in their lives. So I just pray that that work that you have begun in them will be protected so that they will grow and flourish in it and that they will live for you only every day in whatever it is that you have for them. Here ek bid dat julle sal vrede gee in hulle gemoed
dat hulle nie bekommer oor die dag van môre nie. Watter besluite hulle ook al neem, ons weet U is met hulle. Hulle is nie alleen nie. Here, ons sien uit om oor 'n paar jaar te sien die goedheid en die guns wat oor hulle lewe was. So ek bless hulle net vanoggend. We bless you with grace. We bless you with favor. We bless you, your every step you're going in and you're going out. Thank you, God, that your protection shields them like that wall of fire, that your anointing pours down on them like warm oil. Thank you that you hold their future in the palm of your hands and they are safe under your wings in Jesus' name. Amen. Baie lief vir julle. Baie lief vir julle. Prys die Here. Marie, Henrico kom staan gou hierso. Kyk, daar's niks vir my so mooi soos 'n vrou wat swanger is nie. En 'n vrou wat hoog swanger is nog mooier. Die babatjie, Maris kom staan nie by ons. Die babatjie kom hierdie week saam sy ouma. Sy wil hê met hierdie week kom. Dit is so 'n seën. So ons was so opgewonde. Dit voel soos nou die dag. Julle na die diens het gesê het, ons is swanger en nou is dit tyd. Amen. So ons gaan jou seën en kyk, daar's klaar 2 seentjies, klein seuns en nou 'n klein dogter. Dit is so opgewonde. Amen. So kom ons steek ons hande uit na die naam van die Vader. Ons seën hierdie baba, Here. Ons bid dat U die geboorte wat nou kom, hierdie week, volgende week, net U hand van seëning op hierdie dogtertjie sal wees. En dankie dat U vir Marie en Henrico ook seën en die vrede en die wonder van om ouers te raak, dat hulle dit so ervaar, aangesien hulle eerste klein kind is. En ook vir ouma en oupa, die hele familie, Here, dankie vir 'n gawe. Die woord sê, kinders is 'n geskenk van die Here. En ons sê dankie vir hierdie wonderlike geskenk in Jesus naam. Alle voorspoed, alles goed gaan. Amen. Baie geluk. Amen. Dankie julle. Ons is Kyk, opgewonde. ons is opgewonde, dit is so lekker. Toe het ons verlede week begin met my tema 2026. En ons het agtergekom dat die getal 26 verwys na die naam van die Here. Toe die Here in Exodus 3 aan Moses verskyn in die brandende bos, het Moses gevra, wie is U, sodat ek kan gaan en sê wie my gestuur het. En die Here het aan hom hierdie naam, this is the root name of God, that he introduced himself, God, as Yahweh, the creator of all things. And the number 26 is woven into this specific name, Yahweh. So that's why I say, we declare 2026 the year of the Lord. Amen. Dat die Here betrokke is in ons lewens, deel is van elke dag, en dat hy homself wil op sy mag aan ons toonstel. Ons het gesien dat the word also refers to the power of salvation. It refers to a perfect work in our lives and also a divine completeness in all areas of our lives. So ek deel dit sodat ons geloof uitreik en die Here vas in geloof aan vashou sodat hierdie dinge 'n realiteit in ons lewens kan word. Toe het Beleen vir ons 'n woord gedeel wat die Here met haar gedeel het oor die vuur, hoe die Here sy kinders met 'n vuur, 'n ring van vuur beskerm. Ons sien nie daai vuur met die oog nie, maar hy's om ons. Amen. So gaan ons elke dag die nuwe jaar binne. Toe het Andrei gedeel in Joshua waar die Here sê, the Lord said, be strong and courageous. And that we need to be bold, knowing that God is with us and that He wants us to possess our promised land. Remember, I asked you last week, write down something that you are trusting God for in this year. Amen. So konstant gaan ons daaroor bid en dit voor die Here bring, want hy wil homself 2026 aan ons tentoonstel, want hy is met ons. Skryf daai neer. So, Habakkuk chapter 2, let's look at this principle as we study the rest of this sermon and how to activate the plan of God, His divine will in our lives and take a hold of this.
In Habakkuk 2 verse 2 and 3, the Bible says the following. It's an amazing scripture. I just love the simplicity of this. It says here, and the Lord said to them, this is a word of God. He says, write the vision that anyone who passes by will be able to read it easily and quickly. In other words, net die opskrif, ietsie kort. Waarvoor vertrou jy die Here? Geloof sonder werke is dood. Dis belangrik dat ons ietsie neerpen. Ietsie kort. Kyk wat die woord sê, sit dit daar waar jy, soos jy leef verbygaan, dit vinnig kan lees. Iets wat jou elke dag herinner aan daai beloofde land, daai vertroue wat jy in die Here het. Look at this. Verse 3, for the vision, now I believe that God has placed something specific in every child's heart of his for this year. For each one it's something different. Amen. Skryf dit neer, waarvoor jy die Here vertrou. Want Yahweh beteken 26, dat die Here deur krag sy demonstrasie van sy liefde en grootheid in ons 'n waarheid wil maak. In ons lewens laat manifesteer. Amen. Nou kyk hierso, for the vision is for an appointed time, though it goes hasten to the end, it will not deceive, it will not disappoint. Though it tarries, wait eagerly for it, because it will surely come. It will not fall behind on its appointed day. So notice there's a specific day that God has, what He has placed within your heart, a dream, a vision, to trust Him for whatever it might be. Hoe klein of hoe groot, maar dit is ons werk om dit neer te skrywe, dit te lees, en aanhoudend in geloof na die Here te bring. So ek wil vra, waarvoor vertrou jy die Here? Moenie net sê, onthou daai liedjie, tralala, lala, Keiser Sera, whatever will be, will be. Die Here sê spesifiek, skryf iets spesifiek neer. Ja. Onthou die woord sê in Efese, dat die Here wil hê ons moet spesifieke gebede na hom toe bring. En sy vrede sal ons hart en verstand te bowe gaan. Hy praat spesifiek, wat spesifiek in jou lewe vertrou jy die Here voor? Miskien by jou werk, familie, maybe finances, health, relationship, whatever it might be. A loved one to come close to God, to return to the Lord. Write it down and bring it to God constantly in prayer, because this is a kingdom principle. Because there's an appointed day for that to take place, for the demonstration to happen. Amen. So if you want to trust God and activate your faith, do this. Ek onthou jare terug het ek ook oor hierdie dinge gepreek en my skoonsussie het gegaan en sy het goedjies neergeskryf en net so bo haar lesenaar geplak en net elke dag op by haar kantoor daardeur gegaan en dit voor die Here gebring en sy kom aan die einde van haar jaar na ons toe en sy sê, dis verstommend. Elke punt wat ek daar neergeskryf het, elke een het in vervulling gekom. Is 'n koninkryksbeginsel. En baie keer mis ons dit en ons beroof onsself want ons pas dit nie toe nie. So God wants to bless you with a wonderful future, but He has placed within your heart a vision, a dream, a desire, a request by faith as we reach out to Him, but write it down and focus on that. Amen. And trust God. Keep your trust in God. I just love what 2 Chronicles 16 verse 9 says, that the eyes of the Lord run throughout the whole earth constantly. Why? To show Himself strong on behalf of those who is fully devoted to Him. So dit is 'n groter begeerte in die hart van die Here om Homself sterk te bewys in ons lewens as wat ons self bewus is van. He is looking for those who will dare to trust Him. Why? So that He can prove Himself strong on their behalf. Isn't it mooi nie? So kom aan, waarvoor vertrou jy die Here? Amen. Bring dit, aktiveer jou geloof.
na die Here. God is actively searching to empower, to come alongside His children that is looking to Him as their source. En is nie dat ons vashou aan die waarvoor ons vertrou nie, maar ons bring dit na die Here, want die Here is ons voorsiening, die Here is ons bron, amen, maar is 'n beginsel in sy koninkryk wat hy vir ons gee. So ons kan dit toepas en dit deel maak van ons lewens. God het 'n groot begeerte in sy hart om 2026 sy plan vir ons lewens, sy beloftes 'n waarheid te maak, sodat ons in 2026 ons beloofde land mag ingaan en dit in besit neem. 'n Goeie vraag, en ek is baie prakties. Hoe en wat kan ek doen om die beloftes van die Here 'n werklikheid te maak in my lewe? Number one, we have to realize that God's will over us is supreme. Now the word supreme means it is the highest in authority and rank. Laat sy koninkryk kom, leer Jesus sy disippels ons bid, soos dit in die hemel is so op aarde. Laat u wil geskied. And that's a big prayer for us as we start with families, the 2026, Lord, let your will be done. Because higher than all the things that we are trusting God for, bigger than all the desires of our heart, His will is supreme, the highest above all. Amen. And we should make this part of our everyday prayer. Let your will be done. Let your kingdom come in my life. Amen. En dit is wat die Here vir ons het, dat sy wil sal geskied, sy wil 'n realiteit sal word in ons lewens. I want to say this, the greatest reason why we are still alive, why you woke up this morning 2026, the greatest reason in the dispensation in which we live in is so that we can take Christ to those around us. Yes, we have a work. Yes, we have family. Yes, we trust God for many things and provision and breakthroughs. But our highest calling as a family member, as a community person, in the workplace, is to show people Jesus Christ. The Bible says in John 6:29, listen to this. This is the work, in other words, the will of God, so that people will believe on the one whom He has sent. So ons grootste roeping elke dag, God se wil, is dat ek en jy, waar kan ons beweeg, dat mense Jesus in ons sien. En dat mense nader aan Jesus sal lewe. Dit is ons grootste betekenis. Luister wat sê Jakobus in James 1:18, he says this, by His will, by God's will, God's supreme will, that is above all and highest authority, He brought us forth. As jy wil weet, wat is die wil van die Here, kyk na jouself. Dit is die wil van die Here dat jy vandag lewe. Amen. Dit is die wil van die Here, dit is nie 'n toeval nie, dit is nie 'n glipsie nie, dit is God se plan agter alles, dat jy 'n lewe het en 'n invloed vir Hom in sy koninkryk, sy liefde kan versprei. And by His will, He brought us forth, look at verse 18, so that we can carry His fruit. Amen. Isn't that amazing? Yeah. Die grootste voorreg wat ek en jy elke dag kan hê, as ons wakker word met ons familie, is om hulle te groet. Maak vir jou vrou koffie, daar's baie pluspunte daar. Maar om jou kinders lief te kan hê, om mekaar te dien. Wat doen jy? Jy wys die liefde van Jesus. Amen. Dan gaan jy werk toe. Moenie soos die duiwel in die wêreld leef en dink jy het 'n invloed vir die koninkryk. Ons leef anderste. Ons vergewe, ons staan in geloof, ons bemoedig. Ons vloek nie soos 'n matroos nie. Amen. Sodat mense 'n verskil Jesus in ons kan sien. En dis die grootste voorreg wat ons het, om elke dag die lewe in te gaan en Jesus te kan bring na daai mense toe. Look at Acts 17:26. The Bible says, God determined our times. He determined long ago that we will be alive in 2026, and we are. And He also determined our borders, in other words, where we live, our locations. I love this word. Why?
so that we in life might know him, so that we might have a relationship with him through Jesus Christ. So our highest calling in the will of God, above all else, is to bring Christ to people around us. Remember what Paul wrote. He says, my life is a letter so that others can read. He says, we are a sweet-smelling fragrance of Christ wherever we go. Amen. So dis waarom ek eerstens asemhaal, om die liefde en Jesus na mense te bring. Om sy liefde en sy koninkryk te versprei elke dag. En dis 'n groot voorreg om deur die Here as medewerker dit te kan doen. 2 Peter 3 verse 9 says, the Lord is not slow in keeping his promises. Instead, he is patient with us, not wanting any to perish, but that everyone will come to him through Jesus Christ. Mag die Here ons lewens gebruik in hierdie jaar, elke dag, elke minuut, elke persoon in wie ons in kontak kom, dat ons lewens mense nader aan Jesus sal bring, sodat hulle in verhouding met hom kan kom, sodat hulle weer terugkom na hom toe. Onthou, we had the conference in London at the beginning of the holiday, and Uncle Tony told us what is happening worldwide. He's part of the Apostolic Council of many church groups. They call it the silent revival. People are just turning back to God in their thousands worldwide, especially Iran, China, those communist countries. The fastest growing church in the world at the moment, they are in China. So God is working. He's pouring out his Spirit. Amen. And let us be co-workers with him and bring in the harvest and influence the lives of people. If we can do it systematically, day by day, to those at the workplace, our neighbors, just bringing them closer to God, allowing them to see Jesus in us, that's our highest calling. Amen. And it's going to happen. That's the time that we are in. The Bible says that in the last days, God will pour out his Spirit on all flesh. So all will have a desire to come closer to our God. And what a privilege to be part of that in 2026. Then Jesus said, remember that you are salt. Sout bring geur, 'n verandering. Dit proe anderste. Die Here sê ons is lig wat skyn. Amen. Jy kan nie 'n lamp aansteek en dit oor 'n emmer oor dit sit en dit donker hou nie. 'n Lig se werk is om te skyn. En die kleinste liggies verdryf die grootste duisternis. So laat jou lig skyn daar waar jy is. Laat sout wees. Leef anderste soos dat mense dit kan sien, kan ervaar. That is the highest will of God. That is the highest supreme will of God. Amen. En ons het daai voorreg om dit te kan doen elke dag. What are the other things, more personal things that we can do so that we can walk in the will and the plan of God for 2026? You have to step out in faith. I just love what Andre said last Sunday, that as Joshua, the Bible says God called him to lead his people into the promised land, and what he had to do was step out in faith. Be strong and courageous, for you will possess your promised land. But if you are not strong, if you don't step out in faith, you will not possess your promised land. Amen. So that's iets wat ons moet doen. Ons moet hard werk as ons werk geseën wil hê. Ons moet mense van integriteit wees. Ons woord met ons ja wees. Amen. Dan seën die Here die werk van ons hande. So daar's altyd sonder werke is daar nie geloof nie. Daar's altyd iets nodig sodat ons kan vertrou en kan glo. 2 Corinthians 5 verse 7, Paul says, we live by faith and not by sight. It is by faith that we enter 2026. It is by faith that we trust God for a wonderful year. Amen. Daar's baie fisiese dinge wat skree, uitdagings, wat dit moeilik maak en swaar maak. Maar is deur geloof, die Bybel sê, hulle wat glo sal oorwin. Deur geloof oorwin ons die wêreld, sê die woord. So it is our faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Geloof het die krag en die mag, 'n koninkryksbeginsel, om die dinge in die natuurlike te skuif, in die visuele te skuif. Amen.
So aktiveer jou geloof. Dis waarom ek vir jou sê, skryf neer waarvoor jy die Here vertrou. Dis die eerste tree van geloof wat geaktiveer word, sodat jy daarna kan wandel en geloof dit konstant voor die Here bring, maar wat die Here wil hê is dat jy dan dit in besit neem, jou beloofde land in besit neem. En dis hoe ons dit kan doen. So God's word will give us the power. I just love my Bible. I love to read it. Ek het nou agtergekom op die Bible app, jy kan nou luister. Dis lekker. Ek sit en luister en lees. Toe ek sien dat die hele Psalm deur geluister. En daar's baie van hulle. Spreuke, Prediker. Ek trek nou daar in Lukas. So daar's so baie. We have so many tools in this modern world, and it's on your phone to get to the Word of God. Now I want to encourage you. If you have 10 minutes here or 30 minutes during the day, take out your phone and just listen to the Word. Build your life on God's Word. Have faith in God's Word. Amen. We live by faith and not by sight. We live by faith, and we are not moved by what we see, but we are moved by what the Word of God says over us. Amen. And the Word of God is filled with beautiful promises. You want the Word of God? Find it in the Bible. Dis die hoogste manier hoe die Here met ons praat, is deur sy Woord. En ek kan sy wil ken, dis in die Bybel. Ken jou Bybel, lees jou Bybel. Ek vergeet van baie goed, maar dis hoekom ek oor en oor lees. George Miller het gesê, hy het die Bybel 200 keer deurgelees in sy lewe. Hy sê, en elke keer het daar iets nuut uitgespring. Dis 'n lewende boek, wat lewend gemaak is deur die Heilige Gees. Elke keer as jy 'n versie lees, kom die Heilige Gees, want hy het die woord geïnspireer, en hy maak dit lewend in ons hart. So leer om in 2026 God se woord lief te hê en tyd te maak vir sy woord. Amen. En dan is 'n voorreg. Now, why is faith so important? In Numbers chapter 13, we read the story. I want to show you this. I was so surprised. Earlier this morning, I showed Michelle. When the Lord led his people from Egypt to the promised land, which was Canaan, the border, it took them 11 days to walk from Egypt through the desert to the promised land. 11 days. 2 million people. En die Bybel sê al hulle beeste, skape, hoenders, alles het saamgekom. 11 dae. Toe sê die Here, stuur nou 12 spioene in om te gaan kyk hoe goed die land is wat ek vir julle gee. Toe kom 2 terug en sê, ons gaan dit doen, kom ons gaan. Maar 10 het gesê, ons gaan dit nie kan doen nie, daar's reëse. Dis nie moontlik nie. Ons lyk so sprinkane in hulle oë. Weet jy wat gebeur? Die Bybel sê, hulle draai toe om en hulle begin 'n negatiewe woord onder die volk versprei. En dis waarom God toe vir 40 jaar die Israeliete deur die woestyn laat wandel. The Bible says in Hebrews 3 verse 19, they could not receive their promised land, because of their own unbelief. Mag ons ongeloof uit die weg geruim word. Skryf dinge neer wat jy dink groter is as wat jy kan vermag. En vertrou die Here, want hy is in staat om te doen ver bo wat ons kan dink, bid of vra. 'n hele volk van 2 miljoen mense sweef 40 jaar in 'n woestyn rond, omdat 10 gesê het, dis nie moontlik nie. En hulle het die 10 geglo. So I want to ask you, have faith. Have faith. One of the meanings of God's name for 2026 is power and almighty strength and demonstration. Amen. That He has and wants to reveal in our life. Have faith. Trust God and see what He will do. Nou wat vir my so mooi is, vir 40 jaar lei die Here sy volk as gevolg van hulle ongeloof, maar hy voorsien elke dag vir hulle vir vleis en water, 'n vuurkolom om hulle warm te maak in die dag en 'n wolkkolom om hulle koel te hou. Maar weet wat sê die Bybel ook? Dat hulle klere en hulle skoene het nie verslyt nie. Nie oud geraak nie. 40 jaar.
Hulle het dit so lank gedra, daai kleredrag het weer in die mode gekom. Maar weet jy wat ek ook gelees het, en ek het dit nou eers vir die eerste keer regtig besef. Die Bybel sê daar was nie een sieke onder hulle nie. Die Here het sy volk in ongeloof geseën. Daar was nie een sieke onder hulle, 2 miljoen mense, en daar was nie een sieke vir 40 jaar nie. And I just think, Lord, if we are here 2026, can trust you, can believe, not like those 10 that says, I can't believe, I'm not able, but if we can just dare to say. So if you read your vision, what you wrote down, say, Lord, I believe this, I receive this. How much more can God do in our midst if we dare to believe? Amen. Amen. So kom aan, my geloof vir ons gemeente is, Here, dat ons in bywoning na 150 sal groei hierdie jaar. Ons is lief vir mense. Ons soek meer mense. Amen. And we just love to worship together, love to share the word of God with people. So dis my geloof. Kom ons groei saam. Nooi julle vriende en familie. Moet nou nie by ander kerke steel nie asseblief, want ons ken al die dominees en pastore. Dan gaan hulle vir my eenmal 'n maand in die oë kyk. Maar mooi daai wat nie kerk toe gaan nie. Jou familie sê kom saam met my Sondag by die kerk toe. So that's what I trust God for. What are you trusting God for? Let us dare to believe and see by faith what He will do in our lives. We serve a God that is the Maymaker. We sang about it. He's the Waymaker. Maymaker. Here help my Engels. Die Here maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Hy maak strome, riviere in die woestyn, sê Jesaja. Hy sê in die woestyn sal weer blom en vol gras en blomme wees. Dis die God wat ons doen. He is our provider. He will do abundantly above what you can think or ask. He will finish what He has started. 2026 is going to be the year of this completion that we spoke about. Do you believe that? Amen. I want to pray for you right now. Lord, I pray for every family member, everyone right here, trusting you, thinking about the things, as I spoke, that you trust, that they trust you for 2026. We bring it to you in prayer. We say, Lord, thank you that this vision is for an appointed day. It will come to pass. Demonstrate your glory, your power in us, through us. And Father, we will be strong and courageous, and we will take our promised land we will take it, ons sal dit in besit neem, Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Possession. 3 more important principles. And we have to look at this, intimidation. No. So many times we go through life, we had a tough 2025, and already we feel intimidated by what is ahead. Die Here sê, moenie terugkyk nie. Moenie kyk na wat agter jou is nie. Hy doen 'n nuwe ding. Amen. Vertrou hom vir 'n nuwe werk in jou lewe. The word intimidation means because of a person or circumstance. It can be a person or circumstance. There is fear in one's heart. Doubt. You're afraid. I want to say to you, do it afraid. It is in doing that we activate our faith. Amen. And step out. Do not allow people to intimidate you. Just go ahead and trust God. Amen. I love what this scripture says. Philippians 1:28. Do not be intimidated in any way by your enemies. So die Here sê vir ons, jy moet die besluit neem. Ek gaan nie toelaat dat iemand of 'n situasie my intimideer nie. Dit beteken nie jy gaan met hulle beklei nie. Jy staan in die Here, jy vertrou die Here, en die Here sal vir jou deurkom. Amen. Staan in stille geloof. Be still and know that I am God. Staan in stille vertroue. Die Here gaan my help. Maak nie saak wat mens of situasies mag sê. So I will not allow myself to be intimidated by circumstances. Also be on the watch out for distractions. If the enemy cannot intimidate you, he will try to distract you. Hy wil jou besig hou met dinge, afleidings,
weglei afdwaal van wat nie regtig jou roeping en regtig deel is van jou lewe nie. Bly gefokus. Ek is hier om sout en lig vir God se koninkryk te wees. Ek is hier om 'n seën te wees vir die omgewing. Amen. Bly gefokus op daai dinge. Ons het oor die jare gesien hoeveel mense het afvallig geword van die Here. Hulle vra die Here vir finansiële voorsiening. Dan seën die Here hulle so baie. En as jy hom soek, dan is hy met die boot op die water op 'n sonnaandoggend. Dan sê die Here, vat die boot weg, laat die boot sink, dat hy kan terugkom in die kerk. Dis wat ek vir jou bid, so watch out vir baie blessings. Amen. Geniet dit waarmee die Here jou seën. Dis wat jy ook kan doen. Number 4, you have to realize that we are surrounded by help. Man, we have help in our family. I love what 2 Kings 6 verse 16 says. Those who are with us are more than they that are against us. Yes. Elia bid saam met een van sy servants, one of his servants. En 'n weermag van 'n koning het hulle omring, want hy het gehoor Elia het die vermoë om in die kamer te hoor woord vir woord wat die koning vir sy vrou sê. En die koning besluit hy gaan met sy hele leermag vir Elia uithaal. Elia word wakker daar in die veld, hy en sy diensknegt, en hulle is omring met hierdie magtige weermag. So ver as wat hulle kyk, is perde en manne wat oorlogsmanne is. Elia kyk net op en hy sê vir sy diensknegt, ag Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. En skielik sien hy dat die hele lugruim is gevul met engele, met vuurwaansperde, met vuur van God se koninkryk. En die Bybel sê beide van hulle het gaan slaap nadat hulle hierdie hemelse visie gesien het. Amen. You have heavenly help. They are angels sent by God to do life with you, to help you, to protect you. Wil jy se getuienis, ons is omring met 'n muur van vuur. Amen. Die woord sê in Psalms die Here steek ons weg, He hides us. Come on, die Here weet om sy kinders te beskerm. Die Here weet om vir sy kinders te voorsien. Vertrou hom en besef dat jy omring is met baie hulp. Jy het 'n familie, dis hoekom jy 'n familie het, om die lewe saam te doen, saam dit makliker te maak. You have a church family, spiritual family, that will help you. That's my motto. We serve God together, we do life together. Amen. Dit beteken nie ons gaan net altyd lag nie, ons gaan huil ook, maar ons gaan daar wees vir mekaar. Amen. Then my final point, and I love this, just push on. Hoe doen ek dit? Man, een tree op die ander. Môre is maandag, ek staan op en ek gaan werk doen. That's how you push on. Amen. Jy gaan aan te gaan, want dis die wil van die Here. Listen to this amazing scripture. Exodus 14 verse 15. Then Moses complained to God about his people. Kyk, ek dank die Here vir julle, want julle, daar's nie klagtes nie, dis maklik. Iemand sê eendag by 'n konferensie, jy moet die Here vertrou vir 30,000 lidmate. En die pastoor wat dit lei sê, nee broer, 30,000 probleme. Nou hoe moes Moses gevoel het met 2 miljoen mense? Jo. Luister wat sê die Here vir Moses complained to God about his people. Hardkoppig, ongelowig. He says then, and the Lord said to Moses, why are you crying to me? Just tell the people to push on and to move on. Here, ek soek 'n woord, ek soek 'n drome, visie vir 2026. Môre is maandag, staan op, gaan werk toe. Ja, wat nou? Jy leef jou visie, jy leef jou droom. Ag Here, ek soek 'n visie, ek soek 'n droom. Vanaand is aandete, ons maak kos saam, ons eet saam. Dis pushing on, living your dream and your vision. Listen to me, God has anointed us to do ordinary life. Yes. Amen. Amen. And it's in the ordinary that we will see the manifestation of the glory of His kingdom every day. Yeah. It is in the simplicity of loving one another,
of appreciating one another. Dis waar. Die Here het jou 'n familie gegee, nie om hulle te beklei nie. Die Here het jou 'n familie gegee om hulle te waardeer. Hulle is daar vir jou om lief te wees vir mekaar. God gee ons mekaar sodat ons kan oefen hoe om lief te wees vir mekaar. And that's so important. Then the last two scriptures. So many people try to enter a new year, but they hold on to the past, the old year. It is not possible for anyone to receive the promised land while holding on to the past. You and you alone have to let go. Hoe laat ek gaan? Maak so? Dis verby. Jy los. En hou op om oor dit te praat, want jy kan niks aan die verlede verander nie. Kyk, look at the words of Paul. I love this. A principle in life. Philippians 3:13. But one thing I do. I mean, there's many things he did. Paul, the mighty apostle, wrote 2/3 of the books in the New Testament, said this. As I do life, he says, there's one thing that I do. Forget what is behind. And listen, and push forward to what is ahead. Wat sê die Here vir die volk toe Moses klaar? Sê vir hulle moet net aanhou stap. Push on. Amen. Ons het almal opgestaan. Ons het almal aangetrek. You know, last Sunday I said to Michelle, the two of you, Uncle Derek and Auntie Mary Ann, is such an example to us. You are not young. You guys walk slow. I said to Michelle, and you're always the best dressed in the church. I said to Michelle, imagine what time you guys have to wake up, put on makeup. The dressing takes time. And you help one another with the pants and all the stuff. And you are here every Sunday serving God. May the Lord bless you this year. Yes. May the Lord strengthen you. Ja. And thank you for being such a good example to us. Yeah. Amen. Amen. And what you are doing is exactly as I said, just pushing on. Yeah. Amen. So thank you. The Lord bless you for what you are doing. Then I end with this, Isaiah 43:18. Do not remember the former things. Even if you had great victories, so many times the great victories will be the limitation for what God still wants to do. Dis waar. Do not remember the former things. Do not even consider the things of old. For God says, I am doing a new thing. I will make a way for you. Yes. Ontvang jy die woord vanoggend? Yes. En dit is God se wil vir ons. Amen. Amen. Michelle Burger, kom sluit vir ons af. Let's stand. Thank you for your love and patience. We'll send you all the info for next Sunday as well. And we're just going to have a wonderful service as we're going to listen to our vision. Kom ons ontvang die Here se seën. Ja, ons Vader, U is so groot. U is so almagtig, Here. En wat 'n voorreg om vanoggend op die drempel van 2026 te kan staan met U, Here, met mekaar vanoggend. Vader, seën asseblief hierdie vas waar ons ingaan. Seën asseblief ons 25ste verjaarsdag as 'n kerk, Here. Seën asseblief ons week wat voor lê, Here. Herinner ons, Here, aan hierdie woord van pushing on, Here. Herinner ons om nie geïntimideerd te wees nie, Here. Herinner ons, Here, om aan wat U naam beteken, Yahweh, Here. U is almagtig, U is kragtig, daar is niks wat U nie vir ons kan doen nie, Here. Maar Vader, bo dit alles mag ons U dien, want ons is so lief het en met dankbare harte, Here. Dankie, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen. Dankie, Michelle. Just raise your hands. Ontvang die vrede van Jesus. Ontvang die genade van ons Vader en sy liefde. Gemeenskap van die Heilige Gees en beskerming, voorsiening en vrede tot ons mekaar weer sien volgende Sondag in Jesus naam. Amen. En as jy vrou langs jou saam staan, gee haar druk en sê ek waardeer jou baie. I really appreciate you. Amen. God bless you. Thank you for coming. Have a wonderful day. We love you. Have a blessed Sunday.
I saw water pouring out from under the temple porch to the east, and led me around the outside to the gate complex on the east. The water was gushing from under the south front of the temple. He walked to the east with a measuring tape and measured off 1,500 feet, leading me through water that was ankle deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water that was knee deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water waist deep. He measured off another 1,500 feet. By now, it was a river over my head, water to swim in, water no one could possibly walk through. He said, "Son of man, have you had a good look?" Then he took me back to the river bank. While sitting on the bank, I noticed a lot of trees on both sides of the river. He told me, "This water flows east, descends to the Arabah, and then into the sea of stagnant waters. When it empties into those waters, the sea will become fresh. Wherever the river flows, life will flourish. Great schools of fish, because the river is turning the salt sea into fresh water. Where the river flows, life abounds. Fishermen will stand shoulder to shoulder along the shore from En-Gedi all the way north to En-Eglaim, casting their nets. The sea will teem with fish of all kinds, like the fish of the great Mediterranean. The swamps and marshes won't become fresh. They'll stay salty. But the river itself on both banks will grow fruit trees of all kinds. Their leaves won't wither. The fruit won't fail. Every month they'll bear fresh fruit, because the river from the sanctuary flows to them. The fruit will be food, and their leaves for healing."